آشیانه به آزادی آشنه جواقت آزاد نبه به فکر و روان قوات آشیانه به آزادی آشنه جواقت آزاد نبه نتوقف دیر و کافه پاریز آلاقه ایرا رادیو دنگی گله شنوندگان چنان رادیو دنگی گلدن باش گذارن هجا ایروز 13 هزاران 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدیجی ساعت 16 امین چه ویداوی پیشکش بکن دم آزادی رو براپوی برگودار نجال جلو مرگی به هزاران کس بیک دنگی دبیجن قیوم بجهم شارداری یامیه به پیشنگی کنگره جواک دموکراتیک هیده که کنگره دموکراتیک یا گلان هیده که پارتی هریمن دموکراتیک DBP تبگرا جنین آزاد جا پارتی وکوی دموکراسی گلان دم پارتی اتفاقا کدو آزادی و پیکاتی نوی و رخصن سویلن جواکی ردجی دست سرکرنا وینا گلی جلو مرگی بدرشما شارداری ین گلن امی دستور ندن دست سرکرنه میتینگا مزن تیر درخصن هیجی جسرس به و ولاتین کو دردانه هیجی به تمامی نگیشتنه قدا میتینگی چوناوان بردوام دکه جبو میتینگی ده ساعتین سرس به ده جباجارن باکور کردستان و ترکیه به هزاران وسایت چون باجیر جبر کنترولا گبت به هزاران کس لنقطه لگرینه یا پولیسان لدفنه به ساعتان هاتن سکناندن جبر وی پیکانینه کتنا باجیر آلیه وانه و چله و جی ترافیک وسایتان را به تمامی هاتبو گرتن دوان کلیان ده بویه کتنا ولاتیان هیجی جبو قاده بردوام دکه برگودار نجام ام هولدن خو بگینن جولا مرگج بو آگاهین داوی ور بگرن جقادا میتینگا مزن جبو ودر کرنا قیوم AKP کو شارداریا جولا مرگه کو دودی هزیران ده جالی گل و جارا دیمین هاته هل بجارتن ام هولدن خو بگینن ودره آگاهین برفرهتر بگرن جقادا میتینگا مزن دبنا برده میشه خواهیدن بردوام دکن لمخموره چالاکیانوبتی 330 روزن لپی خواهشت چالاکیانوبتی یا ورگها پرابرانیا شهید رستم جودی مخمور ده 20 تیرمها 2023 ده جبو آزادی فیزیکی ربر آپو دست فکر 330 روز دوام دکن دوجی کما 65 جان چالاکی دورگرد دما مراسمه ده پشتی رزگرتنه لسر ناوی کماش سوچار من گریزار شیری شیعی آخوی باکشان سر تجیدا گران آل سر ربر عبدالله جلان تاکوشینومه اول دمیک درجام دست چالاکیو جبور ربرتید کی آرمان جاما رزگار کنن و ربرتیا دنگی و بهستنا دمی اول همو بجا 3 سال پترا دنگی ربرتی نوتی بهستن آگاهیو گلی کرد ربرتینینن ام شهر حتی امرالی سلاوین خوا پیشکشی ربرتی و همی گرتین زندانان کین و ام همی گریل سعی چون سلافت کین ام رجو شهیدین هزیران هم همیان بیرتینم بجن خال البان طوینین جبور ربرتی چه بتخواستن ام آمدینا ام بانی گلی کرد کین و گلی انسانیت پریزن هرچو پرچن کردستان و جدر و ولو ام دعوت کین ربرتی خواهید آب کهون و چالاکین خواه خورد بکن ام رجگش به رجگ دنگی سرکوتی ببین سوا اساس ام همید بین همی بخیر هاتن سر جوان هاتن الو مرحبا الو روش باش
روجباش مرحبا. هەواڵ بێریتان گونەش ڕۆژ باش وەرە ئەم ji رادیۆ دەنگی گەل دگەرن ئەم ڕاست وەگەریان ئەم دخوازن نرخاندنێن وە بگرن لەسەر میتینگا لە جۆلە مەرگێ بانکێریاندا ئەم دوێشەنا زیدی دەنەوەها. مرحبا میتینگا جۆلە مەرگێ دەنە براستی دەنگێمیژی باشتێ نایە ez nizanim. باشتێمە ئەرێ باشتێمە. بله لورده ل هر دره کردستان و ترکیه کسین کو مافی مروان د پاریزن تمثیلچیین کادن سیویل همو لورن لور به یک دنگی بله هەواڵ بێریتان ئەم دزانن ئەو ڕۆژانە هۆنجی دناف بەرخوادانا لە دژی دەستەسەرکردنا ئیرادەیە گەل دەنە هەوا چاڵکیان چاوا دنرخێنن ئیرۆ لوێ دەرێ هونێ چی پەیامێ بدن. مرحبا نها رێزگرتنە ئێژبەر ولۆ نکارم باخبم دەکاکتم ئەس کارم دەوام بکەم. بەرگوتانی ژامێ لە بەندا هەواڵ بێریتان بن کو لێ دەرێ سەک ناخوا یا ji بۆ دقەیەک ڕێزگرتنێ بدۆمینە لەگەل وڵاتیان لێ دەرێ میتینگا مەزن لە جۆلە مەرگێ لە دژێ دەستەسەرکردنا ئیرادەیە گەل حەسبکردنا شارەداریە گەل ji aliyê qeyumê AKPV berdewam dike ev birojane li ber hemû şaredariyên dem partî çalakiyên nobetê hebûn mînhaya çalakiya Cola Mergê welatî di pêşengiya nûnerên xwe rêveberên xwe yên partiyên siyasî û rêxistinên xwe van çalakiyê xwe ev birojanin ji roja dudî hezîranî ve berdewam dikin. Şaredarê biborînin mitinga me ji bona destpêkê de rêzgirtina destpêk xaftinamên kutbû rastî li vir de em dikarin bibêjin de hezaran kes li virin ji her derê Tirk û Kurdistanê hevalên Kurda Kurd hemû kesên ku mafê mirovan diparêzin û awayekê xwe bi navê demokrat bi nav dikin îro li virin xwedî li Colemêrgê derdikevin ji ber ku baş dizanin ku li vir de mesele ne tene Colemêrgê li vir de înkarkirina gelekê heye ji ber wê yekê ev înkarkirina gelê Kurd 100 salin didomin îro jî xwe bi wek polîtikayên qeyûman rê dide hemû gelê Colemêrg û Kurdistanê vê rastiyê dizane îro jî hemberî vî rastiyê carekê din bi werî ziman bi hebûna gelê Kurd û dostên gelê Kurd çi kesî berfirehîn û çi kes hêzeke mezinin bên nîşandan mîtingeke wisa hat zarxistin ez dikarim bibêjim hemû Tirkiye û Kurdistanê de raya giştî hemû gelê me xwedîdarketina mezin li virin bi sloganê xwe li virin bi dilîyê xwe li virin bi rengê xwe dengê xwe zimanê xwe li virin em dikarim bibêjin kitleyekê gelekî bi coş li vir de heye ev gelek demanên ku sloganên ku me nebihîstibûn îro me li vir de bihîst carekê din gelê Kurd li Colemêrgê rastiya gelê xwe anî ziman em dikarin van tiştana gelenperî bibêjin 21 heb STK îro li virin partî li virin îtifaq û birleşînên Dem Partiyê li virin em dikarin van tiştana bi kurtasî bînin ziman. Baş em gerek spas dikin heval li bêrîtan Güneş Parlamentera Dem Partî dem baş şore xebat xweş. Dem baş silav û rêz ji were ji Colemêrgê. Silav rêj me jî. Berekudanîja li Colemêrgê hêjî kombûna serhev berdam diket mîtingê bi temamî wisa destpêne kiriye heval bêrîtan Güneş Parlamentera Dem Partî ji wê derê çavdêrî xwe ragihand ji me re em nûçeyê xwe berdewam dikin însiyatîfa ji bo azadiya Rêber Abdullahê Colan ya Sûriyê got rêxistinên navnetewî berpirsên rewşa Rêber Apone însiyatîfa ji bo azadiya Rêber Abdullahê Colan ya Sûriyê li kantona Tebxa bi daxuyaniyekî helwesta xwe ya ji bo bi destxistina azadiya fîzîkiya Rêber Abdullahê Colan destnî nîşan kir. Endamê însiyatîfê Riyad Elwalî li pêşiya navenda Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya kantonê daxuyanî xwand. Nûnerên Rêveberiya Xweseriya Demokratîk deste Meclîsên Girêdayî wê Partiya Sûriya Pêşerojê û endamên însiyatîfê tevlî bûn. Di daxuyanê de tecrüda li ser Rêber Öcalan û siyasetên hovaneyên dewleta Tirkiye li dijî pîvan û peymanên navnetewî hatin şermezar kirin. Hat diyar kirin ku helwesta însiyatîfê diyar û zelalek û mîna van sûcên hovaneyên li dijî Rêber Abdullah Öcalan û siyaseta tecrüdkirinê red dike. Di daxuyanê de hate dest nîşan kirin ku spîtî û rêxistinên ku piştevaniya mafê mirovan
an iddia dikin berpirsên tenduristiya Rêber Abdullah Öcalan'ın bêdengiya wan jî diyar dike ku komplol li dijî gelên herêmê berdewam e. Em ji vir carek din dibêjin azadiya Rêber Abdullah Öcalan azadiya gelan e û azadiya gelan jî aştiya û lehî û aramî ye. Pêngava ji bo azadiya fîzîkî Rêber Apo di diqada navnetewî de deng vedide vê carê di çarçoveya pêngavê de rojên diyaloga bi Rêber Apo re têrê darxistin di çarçoveya vê de wê li zêdetirî 15 welatan aktivîteyên cuda werin organize kirin. Di çarçoveya pêngavê de heta niha li seranserê cîhanê gelek çalakî û kampanya hatin li darxistin. Vê carê jî di çarçoveya pêngavê de rojên diyaloga bi Rêber Apo re tê organize kirin. İnisiyatîfa ku kampanyaya ji Rêber Apo re azadî bi rêve dibe bi daxuyaniyekê çalakiyan eşkere kir. Di daxuyanî de îşaret bi rola Rêber Apo ya ji bo jiyaneka azad jî hate kirin û wiha hat gotin. Felsefeya ku Rêber Apo bi pêş xistiye bi duruşmeya jin jiyan azadî ji bo îmkana sîstemeke civaxiya demokratîk hêviyeke nû dideme. Ji Swêdê heta Almanya, ji İspanya heta Kolombiyayê, ji Polonya heta Kenya wê fikrên Rêber Apo li zêdetirî 15 welatan belav bibin. Di çarçoveya projeyê de wê li çil bajaran çalakiyên cûrbecûr yên derbarê fikr û felsefeya Rêber Apo de bên pêkanîn. Aktivîteyên wekî xwendina pirtûkan, standên agahddarkirinê, şano, xwendina gotarên girtîgehê, sînema, çalakiyên çandî, mîtîng û gotûbêjên radyoyan wê di navbera 15 û 22 Haziranê de pêk werin. İnisiyatîfê bang li rewşenbîr, zanyar, ketkar, aktivîst, hunermend, sendîkavan, tevgerên civakî û siyasetvenan kir ku çalakiyên cihêreng li dar bixin. Rêze çalakiyên rojên diyaloga bi Rêber Apo re bi vî rengî ne. Li Swêdê pirtûka bi sernavê modernîteya demokratîk bê çapkirin û di navbera 17 û 22 Haziranê de li 6 bajaran wê bê nasandin. Li Finlandiya di navbera 16 û 19 Haziranê de wê ji aliyê tora piştevaniya Helsinki ya Kurdistanê ve derbarê pergala İmraliyê û Rêber Apo de hevdîtinên agahddarkirinê bên li darxistin. Li bajarên Almanya, Berlin, Stuttgart û Hanover di navbera 16 û 20 Haziranê de çalakiyên cuda yên xwendin û agahddarkirinê bên organize kirin. Li İspanya wê di 15 Haziranê de li gîrona serxwebûn demokrasî û neteweya demokratîk bên nîqaş kirin. Dîsa li bajarekî dinyê İspanyayê li Lelîda di 17 Haziranê de Komîteya Piştevaniya Kurdistanê wê şanoya bi sernavê sêyemîn jiyana Abdullah Öcalan û ser paradigmayên nîxaşekvekirî pê pêkanîn. Li Valenciayê di 19 Haziranê de ji bo Katalana pêşniyara neteweya demokratîk û nêzîkatiya konfederalîst wê bên nîqaş kirin. Di 22 Haziranê de li Barcelona wê şerê sêyemînê cîhanê û avakirina konfederalîzma demokratîk were nîqaş kirin. Wekî din wê li Bogota, paytexta Kolombiyayê di 22 Haziranê de atölyeyek hunerî were li darxistin. Li paytexta Yunanistan Atînayê jî wê di 20 Haziranê de ji bo azadiya Rêber Apo heta ber seferetxanaya Tirk meşbê li darxistin. Dîsa li Atîna wê di 19 Haziranê de panel bê pêkanîn. Ji xeynî van welatan fikr û felsefeya Rêber Apo wê li Fransa, İtalya, Belçika, Qibris, Avusturya, Skoçya, Swîsre, Polonya û Kenyayê jî bên nîqaş kirin. İnisiyatîfa Zarokên Agir li Gebzê kargeheke damber agir İnisiyatîfa Zarokên Agir di daxuyaniya li ser mişarê de got em ên ku di 12 Haziranê de li Gebzeyê kargeha paletan ya aidî faşîstan bi agirê torhildanînê dane ber agir silav dikin. Ji ber ava قريش قال كاس بجحري دكافن لنا خوشخانه قال هسكي روجانا بدهان زاروكين كوجبر افا فخورني يا نپاق جحري دبن تين درمان کرن بجشكي نخوشخانه قال هسكي رزگار خليل اشكر كر كو دناوا دم هنداوي ده جحري بون وكلبون الرو اميده زيداويه او افجي باندورا گران لزاروكان او کالاندک برپرسیار آوی هسکی ده تیرمها 2023 در آگهان دبکو دولت ترک باجار هسکی و گهراندیه هریمکه کارساتی بانکلری خسن ناونه توی کر بکو چاره که جوی کارساتی را ببینن.
دۆزگەر ji rojnamevan Miftûl re ceza xwest danişîna çeremîniya doza hevseroka Komeleya Rojnamevaniya Dicle Fırat DFG û edîtora Ajansa Mezopotamiya Dicle Miftûl îro li pêncemîn dadgeha cezayê giran a Amedê pêk hat. Dicle yazde mehan ji dozê girtîma û di sibata 2024 de hatibû berdand. Rûniştina îro de li gel wê parêzerê wê Resul Temur endam rêveberên DFG û gelek kesên dî jî amade bûn dozgel mütalayê xwe pêşkêş kir û xwest ku Miftûl ji ber endamtiya rêxistinê bêceza kirin. Dicle ji bo parastina li dijî daxwaza dozger dem xwest. Parêzer Resul Temur jî xwest delîl di çarçeva biryarên dadgeha bilind de bêne nîqaş kirin. Got divê qedexeya derketina derveyê welat a li ser muwekîla min bêra kirin. Şandeya dadgehê dema zêde ya li dijî mütaleya dozger qebûl kir û danişîn taloqê 24 cot mehê kir. Devleta Tirk li Rojava 2000 hektar zeviyên çandiniye û 19000 dar şewit andin. Devleta Tirkiya dagirker çeteyên wê her sal bi mewsîma çinînê re zeviyên topbaran dikin. Şenên herêmê diyar dikin ku Devleta Tirk bi topbarankirina zeviyan siyaseta koçberkirin û dagirkirina axewan didomîne. Di encama topbarana Devleta Tirk a dagirker der li kantonên min bi Çifrat û Cizîrê zirarên maddiyên mezin li cotkaran bûn. Li gor bilançoya ji aliyê Ajansa Nûçiyan Hawar Newsê ve hatiye amadekirin hejmara zeviyên welatiyan ku hatine şewitandin wiha ye. 1961 hektar li gundewarên min bicê, 219 hektar li gundewarên Eyna İsa, 94 hektar li gundewarên Tiltemirê, 19 hektar li gundewarên Zirganê, 105 hektar li gundewarên Qamişlû û Amûdê. Bi giştî jî nêzî 2000 hektar çandinî hatiye şewitandin. Her wiha 19000 darên zeytûn û fistiqên Helebî şewitandin ku piraniya wan li kantona min bicêne. Komiteyên destwerdana lezgîn ya ku rêveberiya Xweseriya Demokratîk li her bajar û kantonekî avakirine seferberiya tîmên rewşênawarte li gund û bajarokan, komînan û meclîsan û cotkaran û tevgerewan ya bilez nehişt ziyan zêdetir bibe. Li gor hevserokê Komîteya Şaredariyan ya Meclîsa Bajarê Girêspî Mihemed Derwêş tîmên parastina sivîl û rewşênawarte heta niha 44 şewat vemrandin ku çeteyan li nêzî sînorên deverên dagirkirî yên Girêspî gundên Hîşe, Seyda, Xirbet Hedle, Tirwaniye, El Emir derxist bûn. Endamê foca agirkujiyê ya Şaredariya Gelya Kantona min bicê Telal Hemîdî diyar kir ku tîmên parastina sivîl û rewşênawarte 300 şewat vemrandine. Şewata li parozongeha petrolê ya Hewlêrê jî nayê vemrandin herîkim 10 kes birîndar bûn. 12 Hezîranê li ser ya Hewlêr Guêrê parzongeha petrolê şewa derket. Heta niha sedema şewatê nehatiye zanîn lê têgotin agir êvara çarşemê li tankeke asfaltê dest pê kiriye. Di demekekin de agir belavî tevahiya parzongehê dibe. Bidîtin û bihîstina şewatê re yekser tîmên agirkujiyê sevkî herêmê hat kirin. Tevî müdaxaleyê 35 tîmên agirkujiyê jî agirê kor û har hêjî nehatiye kontrol kirin. Dîmenên ji qadê hatine mezinahiya vê şewatê nîşan didin. Ji ber pêtên agirê parzûngehê ezmanî Hewlêrê ronî bûye. Têkildarî mijarê navenda parastina Hewlêrê daxuyanî da Müdüriyet piraniya wan ji parastina sivîl a Hewlêrê zêdeyî 10 kes birîndar bûn. Hatê ragihandin ku sê wesayetên agirkujiyê jî di nava agir de manev şewitîne hêjayî bibîrxistinê ku di van demên dawî de li Başûrê Kurdistanê li ser hev şewat derdikevin. Mesele çiye çima ew şewat çê dibin çima pêşîlê nayê girtin her kes dizane lê kes dengê xwe dernaxîne. Türkiye ji bo karkeran di nava 10 welatên herî xerab de ye. Konfederasyona Sendîkayên Navneteweyî (İTÜS) yek ji yektiya sendîkayên herî mezin a cîhanê ye endeksa mafên kurewî ijraya giştî re eşkere kirin. Konfederasyonê li paytexta Belçika Brükselê li navenda xwe civîna çapemeniyê pêkanî eşkere kir ku li Tirkiye bi salane bênaber êrişî mafên karkerin û azadiyê wan tê kirin. Serokê Sendîkaya Derî Teksî yê berê Makum Alagöz di êrişa çekdarî de hati birîndar kirin piştre yekê gulana 2023 de bi hin karkeran re hate bin çavkirin. Di hema demê de rêveberên Sendîkaya Ses, Selma Atabey û Gönül Erden jî hatin girtin. Li gorî endeksa Konfederasyonê 10 welatên ku ji bo karkeran herî xerabin Bangladeş, Belarus, Ekwador, Filipîn, Guatemala, Mısır, Myanmar, Tunus û Tirkiye ne. û
ونوچه داوی لعریوانه ده چالاکیا شرمزار کرنه ده به دهان کس بریندار بون. لعرمنستانه پشتی کو هن گندین لسرسینو رادسی آذربایجانی هاتن کرن به هفته انا کو چالاکین شرمزار کرنه بردوام دکن. روژا چهارشنبه به هزاران کس لبر پارلمانی لحف کامبون و دخواست استعفای پاشینیان کرن. پشتی کو خپشاندران هولدا جبندا پلیسان در باس ببن و پلیسان بمبیا شوخی بکارانی آلوزی رودا. نگوری وزارت تندرستی هریکم 30 کسان دخواست آلیکاریا طبی کرن. وزارت کاری هندور راگهاند کو 86 کس جبر کو لگوری دخواست روایا پلیسان تبنگریانه هاتنه بنچاف کرن. لگوری وزارت 6 پلیسی بریندار بونه. خپشاندان جبو استفاده کرنا پاشینیان به پیشنگیا سرپیسکوپوس باگرات گاستانیان تکرن. سرپیسکوپوس تاویزن یکالی و بچو خسنه ین ارمنستان شرمزار کرن. نیکول پاشینیان جی پارلمانتران را آخوی دیار کرکو ایوان آماده دنوا مهکه ده به باکوی ره پیمانه کاشتی مور بکه. منوچه ساعت 15 پیشکش کرن ببینید خوشیده. دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستانه